M6 te malak na intuna hian Mizoram hun shanga multimedia campaign nei mup me kani a he campaign na athil tumber chu mipat mei chiat na nupui pasal nei ma alo manglo tura inveng phim khur tura pathian thune na injirtir na nei ni in nupui pasal nei ma alo manglo thailo tan po HIV laka anim theina tura kondom mangei tura zirtir hi an tumber ani a kansha china tundin huna Mizoram hian India ram puma lansarna ming than na lom omlo tak mai kan neya India rama state in UT shanga mipui cheng zat anga chutin HIV kai tamna ber state kan ni mek ba ka puitling film en tam ber state ni na kan hau me kani Hemisha hian M6 Mizoram te chuan mipui him theidan ber ngai to in tuna hian khoshang shanga mipui ten hena HIV le STI chungchang zirtirin a ingkai chhondan invendan thiang hlimna vonchat apui mo na le sex manglo tura nun uluk dan te zirtirin HIV le STD ingkai chhonna tamber mipat me chiat na mandona kondom manle pai apui mo na le mani din mun che chiang tura thisen test po nei atul zia zirtirin kan Mizo gospel singer fel tak tak tinen tuna hian Mizoram khoshang shanga multimedia campaign nein ankal kwal meka naktuk ni somni paruk hian Saitwal district chungau pa anon kaldona ni somni pasaria khozor chu kolkula anon kal le dona ni somni paria thian champhai chu farkona anon kaldon bokani mipui ta na thei top an chwana hi za sakin engma poisa choin ngai don chwang lo boka khoshang shanga anon kal kwal na a khonei tu na na kha chuan telpui ve cheu in lo tum don nia o M6 hian mipui ta na thei top chwa hi an tumber ani e